الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, nagu mga lulutami. Imantok man so gawi iya di tanu di kapakapamagpeda sa giya a programa tanu a ingaranan tanu sa Al-Qur'anu tadabburun wa amal. So di ka prugurugu da si iko Qur'an aguso kinggulalan nun. Saging ka iya mabuba a video tano na ayay niya mapipikir tano a kabgan tano sa mabuba a rugurugod na susuratul kahf. Palatanurun din matao a igira a lagidaya a alungan si iko kagabi si iko Khamis na mapita na alungan a Jum'a na pad sa sunnah a unggulaulaan o Muslim na sukabatian yan si iko suratul kahf. So mga ulama na madakal a ungangan a inalwiran o inuto mbatia a o Muslim so suratul kahf igira a lagidaya a oras. Why? Sabab ro na so Allah subhanahu wa ta'ala inalwiniyan si isa surat Yusuf tigina nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. Sama ano to? Na tigina hay Muhammad na pagpamanutul na merka aging kutwada alagi diyan mapia atutul ko kini ilham na merka si iko Quran. Saging kay suratul kahf na adan inalwiron wallahu subhanahu wa ta'ala apat atutul upama ka penggeda-geda peruguruguda nasiran kebetuan sa kapagpagingat. Paganeron naging kutwa mga ngunguda ini palagwiran aging kutwa agameran. Ikadwa naging kutwa kirak si eko hasinda. Ini dugyan si eko siringan yan aging kutwa kalayan itamok. Ikatlo na sututulan si eko Musa aguso hadir. Ikapat na so Dhul-Qarnain. Ayamanan yan na sudato. Kaya kilairon na ayamanan yan. Na saging kaya apat atutul na paganeron na so di magagama, ikadwa na so ad na tamukyan, ikatlo na so ad na suwayan, ikapat na susirano tuwa mga dato agiyutwi kebetuan sa kapagpagingat. Kaya mo to, so Allah subhanahu wa ta'ala na guminirawa idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Persamaan na aging kutwa katiru Allah subhanahu wa ta'ala asusirano tuwa mga nguda guwani magapasiran si isaging kutwa liang amya kagiraw siran akad na namin na talingumaan kar kami aging kutwa limo ka. Ay sabab akya pakapalagwiran na si isaging kutwa miyo na ama sa Romanian Empire adatu ang aranyan na so Diocletianus na aya betadian na simbe sa barahela agu kalangwan ndetuan yan si iko mga tao na ipsugu iyang kiran kasimbe eran si iko barahela udi na kasimbe eranon agu kakurban iranon sa api anton onon kurbanon o ayamanan yan na giyang kutuwa pagtaw udato. Sa giyang kutuwa ayamanan yan na mga nguda nakagipaparatian niran so Allah subhanahu wa ta'ala kataw niran nagito na kapanakuto na siyang kairan ito na miyalagwi siran sa sisiran miya kapagapas si isa giyang kutuwa liyang sa piya katurug siranon o Allah subhanahu wa ta'ala sa miya katlugatus ragun udi na miya katlugatus agusyaw ragun. Ay kisabuton na so Allah subhanahu wa ta'ala na dinyan di itiroon si iko mga urip niyan kipag-agama paparatian niran so Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah na itiling umakiran o Allah subhanahu wa ta'ala so tabangyan agusyaw niyan siran sa lagid din aging kutwa kaya siyapan yan sa giyang kutwa kaya betuan sa ashabul kahf giyang kutwa mga nguda amya kapagapas sa giyang kutwa aliyang. Ikadua tutul na giyang kutwa kirok si iko hasinda ayabtadiyan na uman sumulad si isa giyang kutwa hasinda niyan na dinyan di ipupakay toon
giyutu aya maanan yan na siringan yan sa hasinde pagkagiroron piakalbiyo ko Allah subhanahu wa ta'ala adiska ka bigan ako niyan sa madakal abaran dia agu bigan ako niyan sa madakal muryataw agu ayapan ilenak nun na si isalungan amore na mas pakalbina ko niyan adiska taman sa kagi ko sumulod si isaging ko to hasinden yan aya kinirupaan nun Allah subhanahu wa ta'ala zalimul li nafsihi makna niyan na malalalim yan aginawan yan udi na kiyan derwakaan yan aginawan yan sabab si isaging ko to kaya pangakwala yan kinidug niyan si isaging ko to iniriskirun Allah subhanahu wa ta'ala may to alimo si iko salakawron naging ko to makna niyan na malalalim yan aginawan yan ini kidion Allah subhanahu wa ta'ala na piyakati o Allah agi utua pakaig o hasinden yan na ayamya suwa na miyalayon so kalangwan pamumulan matatagu sa giutu hasinden yan sa miya kakaswi sa kaluluwati kami ada so kalangwan atamukyan manan yan na dito ron Allah subhanahu wa ta'ala si eko sirano tuwa aden mangarkian kailangan amisungkad si eko kabay Allah subhanahu wa ta'ala kaskanyan makambubaya na kirek si iko tamok beluin yan akawasa so kabaya yan nagukuan yan nun mambuagin ko to kakawasaan si iko kabaya yan kay mo to na ay katluwa tutul na giyutwa tutulan si iko Musa aguso hadar aso Musa na katawan tanwas kanyan na nabi keturunan Allah subhanahu wa ta'ala sa wahi ay makna niyan na swil mo yan na puundin si iku Allah subhanahu wa ta'ala na inisugoon o Allah akan bebanugan niyan si isaging kutwa aulia malaisimbe ka anon makapaganad so Musa alaihi salatu wassalam sa suwa ay makna niyan na ay subutin roo na apiapon kapakala iswa o manusia tabi sa makasapulo na apiabudin kaya sumpati swingaran o manusia sa ayaw naan aging kutwangaran yan na kamasteral udi na di kami ka doktor udi na kami ka profesor na kanabaro ubu miya taman so di ikatuntuta si iku ilmo kaya katiro Allah subhanahu wa ta'ala na ayabua inibgayamer kanu si iku ilmo na giyang kutu ayamanan yan na may ito ayamanan yan na nagyo to suwari sumiyakaswa aya kaya tiroon o mga ungangan si iku mga Arab na aya kay ibaratan niran na lagid giyutu pupakainom sa kaludan andi kiya taaman yan si isaging kuto eg sa kaludan na uman yan inuman na di kubulungan agiyutu kawaw niyang kabadin na pupagumarag kapagkawaw niyan mana niyan nakagiso ilmo na andi kiya taamon agiyang kuto mana niyan na miyan waswa siya butian agiyang kuto katao na bedin na pupakala kawaw niyan si isa giyutu kapupaganada si ikoswa batabula boron aging kayaan dewan o agama ay kapusan tutul na giyutu pianutul Allah subhanahu wa ta'ala aso Dzulqarnain ay kinirupaanon na miyan biyen aging kae dunia kamya ka umas aging kaya asbangan agus depan aya kaya pakaplele ginon na inirampay sa miya kalimagatos ragon kagi kumuman yan aging kutwa darpa na pedisa darpa na piang niranon atigian na tigaging kutwa mga tao Dzulqarnain na tabangi kaming kakamataan asuya Juj wa Ma'juj na ayabu agal bukiran na miyamina sa siran saging kai aliyaw o lupa kamata-mataan amay katabangang kaming ka na buganamis ka sa may to kupinikimilikan ra kami o Allah subhanahu wa ta'ala natig o Dzulqarnain asabin sa benar aso inibgairakan o Allah subhanahu wa ta'ala na mas mapia adiginan imbagay niurakan tigi na durug niurakan subagriyo ka insyaallah na taguan akan sa kano salat taguan akan sa kano sa kota aguging kaya aya Juj wa Ma'juj sa ayamaanan yan na ang kanon yan di pagkabinasa
Gipter untano giya apat atutul paganero naging kutwa pagagama, ikadua naging kutwa aden rakian, ikatlo na suaden aswayan, ikapat na swari mga dato siran ikebetuan sa kapagpagingad. Inupumbati aging kay Suratul Kahf kaso Allah subhanahu wa ta'ala na aya kapakaukit yan so subut si eko paraman Allah subhanahu wa ta'ala na diniyan di ipamangtumaan aging kaya aya maanan yan na pagingad sa yuto. Aya maanan yan na kailangan din na rin so kabayo Allah subhanahu wa ta'ala na aya minggulalan sa YouTube aya din lalayon betad na so Allah subhanahu wa ta'ala na pagpanginsuyan yan aging kutwa uripan yan magisino na rin sumagaagama giyang kutwa adin arkian adin aswayan udi na giyang kutwa mga dato ka anmiyokit giyang kutwa kapagpagintaw si iko ikasusuato Allah subhanahu wa ta'ala kumangnintan si iko Allah subhanahu wa ta'ala adin kakwatano aguna si iko ditano di maprugurugod insyaallah na makapamagpudatan ubukman si eko pagkataling alungan akamis hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim tasliman kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.